I pozivamo ljudi Nikši Game ovdje i ljudi da ćemo igrati Geometry Dash. Opa, mi telefon. Sad ćemo igrati Geometry Dash. Back on track. Inače, bolje postavite mi pitanje zato što ću snimati Q&A. Pa gdje skačeš, majmune? Ne, moram da budem malo tih, izvinite što sam oko što ću biti sad tih. Zato što mi mama spava. Pa sam tih. Samo ću igrati onako možda ponekad nešto kažem, ali teško. Te ideš, majmune. Nešto mi ponekad baguju samo skoči. Inače ovo nije demo verzija, vidjeli ste u početku. Opa. Pa gdje skačeš jebe, ja? Sedem ti sve. Idemo ovdje. Ovo nikad nisam. Ja znam taj. Nije best 2%. Pa gdje pa skači, bože. A sad skačeš kad ja ne želim da skačem. Pa gdje skačeš, bože. Ne znam, ja baš ovu igricu, ne znam zašto sam volio. Stuff it. Get up. Inače, ja sam na skijanju. Mislim, kao pa niko nisam na skijanju, da je na skijanju da snimam. Znam to. Ajde, prelepo skoči. Da pojaču malo. Ovo glasni od mene. Gdje skačeš, majmune? Manki. Skoči. Pa ajde, ne radi mi prst, ne znam zašto. Ne radi mi prst. Opa, moja mama se skoro probudila. Let go. Znam to. Čitate ovdje. Eno je tamo u toaletu. Ja super, sve ljudi mogu da pričam, moja mama se probudila. Ok, onda moram da prekinem ovdje klip. Mama samo da odigram još jednom. I to je bilo to za ovu epizodu. Ostavite like, share, subscribe, komentar i sve stvari. Obavezno komentare. Radit ću Q&A, pitanje i odgovore. I ćao.